Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam. Intay basa ti umuna a Juan, Kapitulo 4, versikulo 20 kan 21. Ulbod ti agkuna nga ay ayaten na ti Diyos, ngam guraan namat ti kabsat na. Tadi na mabalin nga ayatan ti Diyos at di na makita, no di na ayatan ti kabsat na a makita na. Ngarod, daytoy ti bilin ni Kristo kada tayo. Ti agayat iti Diyos, rebeng na nga ayatan ti kabsat na. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, amay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno kan biag. Intan maladaw tan iji simbaan. Aguray ka, tani. At dayay ayab ni Mildred. Ay, anyaman nga tadaytan. Adaman siguro saan na naawatan ka dagiti bilin ko. Ma'am, nalipatan na ito'y pitakam. Sika talaga, managlilipat kan. Pitakam pa'y gayam tinalipatam. Lino ka tam dayto'y pitakak, Mildred. Ay, saan ma'am? Amom ka de, numanuti kargana dayto'y akwarta, ha? Mano ka di ma'am? 20,000 pesos. Ay nakabutbutang. Nagdakkel gayam ti karga na akwarta. Bilangak. Uwan ma'am, oray bilangim. Jak pulos lino katanday tapitaka ma'am. Anyagay, kompleto ka di madlang. Juan, kompleto. Hintang arudan. Sige, mapan kamen. Babay ma'am, agan-anad kayo kin ni sir. Tarabayan na kayo ti Diyos. Napan nakimisa damam kan sir. Wan, agmalmalem da ije simbaan dagi chay. Talaga nga aktibo da iti simbaan anya. Wan, amin nga aktibidad ije simbaan. Addada, tunggal Domingo, mapanda makimisa. Mapanak mat ko mamakimisa. Ang sanda tamat apalubusan nga ag day off iti Domingo. Iso asya, sa baling aldaw numapan kami makimisa iti pamilya. Apay nga tadagi dyan nga agasawa. Kanayon damat a makimisa. Ang Nyaman niya. Diyak kayat nga ibaga. Makamu kamuton amang obserbar iti galadda. Ala, trabaho ka nga rudan. Sibogam dagiti masetas ni ma'am. Taagungot tumanan no makita na anamagaan dagiti masetas na. Ay, ito ko mampay. Italaang ang makainanaak. Itangawan da sir kan ma'am. Sige, no kayat mo. Agbuya tapay iti TV. Ay, sige man. Ay, mabait laang nga. Tainak mga la iti merienda ta ijay ref. Ado ti makan anak kadulin ijay ref. Agungot da ngamin kat numaksayan. Sige, ingka mangala. Feeling back ng tamot uray italaang. Lakay, nangiparking nga mayay tilugan. Ay katijay parking lot Ay, marurudak. Nagado ti makita nga agpalpalama. Sapay, kaslasanda nga digdigos. Kalkalpas nga mintimisa. Ay katmangtad kan tulatan Ay, ayun dya kayat. Ala, ingakit din alaan dyan lugan. Wala. Orayan nagdito yan. Tamapan ko alaan dyan lugan. Darasam nagpudot dito'y ruwar. Ay, una yun ti traffic. Ay, awan nga rod. Nakatubat niya men, tilugan ita. Naputad Domingo. Busin na aman day ta tricycle dito sa Guanang. Di nagsamot amo ti papanan na. Nakaimot nga minday tagman maneho. Ay, awan bibiyang kuno lakay. Busin na am, tagpaigid. Sige, busin na am. Nakaparking tan dito San Juan anti fast food chain. Bumabagan, tamangal daw tan dito eh. Ay, aguray ka. Dama nun makita nga palpalama. Ay, Anya manin ayat ipagparpari ko tam. ay, apay nga min aya nga dadagiti kakastata tao. Day talag daw dawat aramidon da. Ay, Marigrigat damat nga ay, rod. tinasayaat. Umakartay ti sabali apanganan. Jak kayat ditoy.
Good afternoon, sir. Ma'am, anya ka dito orderyo? Bakit? Kaala ka mo na ito, waiter. Ryan, dito'y ka nga trabaho. Wanante, working student ang kamin. Kan, kahit kung amin ti makalpas. Ala, iyawat mo nga rodan day tamin mo. Tag-order kamin kani uncle mo. Wanante. Malagip ko. Ato na dara sa nagsubli-subli dyan nanang ni Ryan, ni balay. Dumaw-daw at itutulong para iti panagadal na. Wala, saan laan namin 5 nagsubli-subli. Ket anya nga itintod mo tulong. Anya nga'y kumatiitad ko. Awan makaamuda mo tano kaya't napagadalan ti anak da. Nagagat ni Ryan. O kita, waiter pa yan dito restaurant. Naskan laang agsakripisyo. No, kaya't dadumuras ti panagbiag da. Tinasaya. Ikam tumat na titip na. Na, ay, pakpakawan. Abay ko mga ikak, kat adamat sweldo na dito eh. Basit lang mataba na gamaksay dita 20,000 pesos mo. Ay, bayam itang agtrabaho. Agregat damot Antim gayam dyan na nga nitay. Wen, kabsat ni nanang ko. Nangato ti saad na di kapitulyo. Isumod lagayam Di mat asawa na. Retired a police. Baknang da, no kasta. Kaya dagitan nakta. Adada amin ni di Amerika. Isumod lagayam nagdadakkel dagiti alahas ni Antim. Wen nagdakkel pa ati balay da. Ngam awan mo taggigyan. Kasta talaga dagiti baknang. Ngam, agore ka. Ape adi kagpatulong kadakwada. Tapno saan ka marigatan nga agwait-waiter. Masidag kamin kininanang ko. Ngam napaay kami lang. Bayamon. Makalpasak tulat ta. Sa bagay, nagagat ka matkit di. Ay, wan kayam. Panawan kan diti kusina Ituloy mo, taginaw. At dapay papanak. Lakay, isardeng mo man dita jewelry shop. Tapay. Kumatangak man ti alahas ko. Nagadoon ti alahas mo. An-anwang pa'y nga iti sobra-sobra nga alahas. Basta isardeng mo. Isungarod nga dakwarta nga intugot ko tapno kumatangak iti kwintas ko. Tila pagkaskastusan. Kaya't mo mataya nga igatangan ka. Ay saan ang tiyak kasapunan dita. Saan ka arire-arire no gumatangak? Tadamot kwartak nga igatang ko. Sige, hawanan timbagak. Nasayaat man. Ni, si Mangput gaya man damam kan, sir. Wan, kasangsangpot da. Uy, imbaglaangan. Nasibuga akong dagiti masetas ni ma'am. Wan narigat Mildred! tinatang. Mildred! Ala, agay ayab ni ma'am. Mapan ka na lagos. Umayan, ma'am! Apay ka di, ma'am? Napan kami laang nakimisa kan ni sir mo. Awanan dagiti makan dito'y ref. Kunakmat kan kajak kayat amaksayan dagiti makan dito'y ref. Kukwa. Bayadam dagiti kinan mo dito'y. Ay na, pasensya kan, ma'am. Mabisin kami ngamin kinipilo. Iso anangan kami. Rinamanan milaang mat. Oray pay! Awan babain nyo. Babaunan kayo laang. Ngam di yu amo asurutan ti paglintagan dito'y balay ko. Pasensya kan, ma'am. Kaya't ba tapapanawan kayo dito'y, ha? Ay, saan kumamat, ma'am? Pumanaw kayo nga awan apulos maalayo aswelduyo. Amom ka diti presyo dagiti kinanyo. Ma'am. Kurang pa'y aswelduyo iti makabulan. Nagnginamatan amakan. Sige! Pumanaw kayo! Ay, kasya na kami ma'am. Agpapaadalak pa'y kadagiti anak ko. Agong unget kamanan. Kasano? Ay, dagito'y ababaunan. Inaramid damanan ti jak kayat. Apay mananaya. Kinisayan da di makan ijay ref. Kadno nagngingi na dagi jay. Hindi mo matmakan amin dagijay. Unay ka lagi tinaya. Kat, bye-bye aklat ta ida, kasta ka di. Ay katuan hanyang arod kumati ka nanda. No di mo ida pakanan. Kahurayan da ngay kakida. Itad mo dagiti agbubuo.
No si kamat nga tatay kantay tag bubo o tamakan. Sapay kontraam na gitar aramidak. Kasla saan ta nga agasawa. Wen atasan na saya tay tang araramidem. Mapunwanag matan. Iswanas ka na dilawen ka itan. Taan niya ti dakas nga aramid ko. Ijay simbaan. Di mo man lainik kan dagitag palpalama. Inikam ko man ta si kagayam ti masyan. Kanji ka na ka mawaiter. Di mo man lainik kan matititip na. Sige, sagay sa amin. Ibagaam no anya ti kayat mo nga iparupa kanyak. Saan ka pudpud no a Kristiyano? Anya saan? Awan langan ko ang makimisa. Dinomingo ka makimismisa. Si Kangay, no di ka pa'y ayaban na makimisa? Di ka pa'y mapan? Ita. Sino nga rod ka datatipod no a Kristiyano, ha? Sir, agpakada kami. Ale, paparanyo nga'y. Pumanaw kami, sir. Anya? Pinapanaw da kami ni ma'am. Basol mimat ngamin. Tatinubngar mi tibilin na. Mildred. Agbiro kami laangan iti sa bali a pagtrabahoan mi, sir. Di kay pumampanaw. Bayan nyo. Ta kasaritak ta sawak. Ngam, Nagrigat ti agsapol iti katulong nga mapagtarkan kan nagagat akas kada kayo. Adun adara sa nagsukat kami iti katulong. Pasaray, linawas kami agsukat. At talinaid kayo lang dito. Saan kaya pumampanaw? Siyak tumakam mo. Apay nga dapay laang dito'y nagijay akatulong. Linapdak ida pumanaw. Nagin lalaing ka manan ako nakon. Desisyon ko apapanawon ida. Basta di mo papanawin ida ta nasayat na matatao. Kaslada na lang mabisbisin ang unay. Bakit? Kaasyam na kita kakasta at tao. Tababain iti dayta, may pakitam ti panagayat mo kini Apo Diyos. Kwestiyonaram ka di ti pamatik ka ni Apo Diyos. Amangan no dakdakkel pa iti panagayat ko kan pamatik kan ko anang ngamitisi ka. Nopod no ngay ayatem ti Diyos. Ipakitam ti kinaimbag mo kadakwada. Anya, Awan pa'y mo't palang ipatag mo kadagiti tattao nga kasapulan. Kasanaw ang may pagam ngay ayatem ti Diyos? Madanaganak. Agap-apa mo't tendasarkan, ma'am. Uwan nga raw. Ay na, jak kayat asyak ti makagapo iti panagapada. Tinasayaat. Agtrabaho tan. Sige, urayan ta ti desisyon dagiti boss na. Mapanak nga roden iti jardin. Tatrimakpay dagiti masetas ni ma'am. Sige, taglinisak mo't ito'y salas. Ryan, ada bisita. Bisita? Asino? Ni Antim. Kadwa naman ang uncle mo. Makamu ka namang serve kadakwada? Tani? Adupay taramitak dito kitchen. Kaya't daga ka nakasarita. Sige. Mabitlaan nga rod. Auntie. Uncle. agtugaw ka Ryan. Ryan, at napatag nga pagamigan ka. Anya ka di dayta, Uncle, Auntie. Nagtungtungan mi ka ni uncle mo at tulungan na kay ti panagadal mo. Ha? Pudno ka di tinangag ko, Auntie. Wan, Ryan. Da kami ti bangtad iti allowance mo. Kan ipaayang da ka iti scholarship. Ha? Agyaman na, Auntie, Uncle. Basta ikarim, di mo baybayan ti panagadal mo. Ikarik, Auntie. Agadala ka na yung bag. Pimanaw mitlat tandasarkan, ma'am. Jak amo no sa dino tinapananda. Imbati datamanan dito'y dakkal abalayda. Wan nga rod. Sapay saan datapay akin na sarita. No ikatindatan at talaga wan no saan. Isuda dagitan. Sige, agtrabaho tan. Agunget ni ma'am no masangpetan na taan nakatugaw. Sapay na bambanugak mo't nga raw. Aday tan ni ma'am. Mildred! Pilo!
Apay, ma'am. Isardang yu pa'y laon ti agtrabaho, tamangan tayo pa'y. Agigidan tayon kada seryo amangan. Saan da kamin apapanawan, ma'am? Apay ko maapamanaw kayo ngay. Kinapudno na. Ipangatok pa'y ti sweldoyo. Tapno saan kayo apumanaw? Langag mo, Mildred. Iswa dito itan. Sige. Agiin nayat tayo iti tunggal maysa. Tadayta ti pagayatan ti Apo. Tati agayat iti Diyos. Ayatan namat nga rod ni kabsat na. Papagayam, titan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan. Ana itampok diti programa tayo. Dalan. Kinapudno ken biyag. Insurat para iti radyo ni Elena Nodo. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanday to'y nga istasyon. Agyaman kami tin kay panagtarabay na inbag nga oras kada kayo amin. Dalan. Kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayan. Inta ibasa ti Proverbio 29, versikulo 15. Pagimbagan dagiti ubing ti panangisuro ken panangdisiplina. No mabaybayan ti ubing nga agaramid iti kayat na, ibabain nanto ti inana. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, amay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Anya aramidin nyo dito yung balay, Samantha, Jomar. Awan ka di taramidam ita, Abi. Apay, Intayo man ang agay-aya mi di balay. jak kayat ti rumor. Okay, into na minsan nga rodan No kayat yo, di umunag kayo, tagbuya tayo iti TV dito yung balay. Amangan nga agungat ni nanang mo. Saan? Sigurado ka? Wan. Sige, umunag kayo, tagbuya tayo. Apay nga ita kayo laang. Sa dino tinapnapanan nyo. Nakibuya kami nga min iti TV iti balay da, Abi. Di kayo pa'y nagpakada kanyak. Sorry, nanang. Inton maminsan, agpakada kayo, wan? Wen, nanang. Jomar, Una nang. saan anasaya ati kastangar aramidan nyo? Kasanulaangan no maamuan ti amayo aday tala agpaspasyar ti aramidan nyo. Saanan ama ulit, nanang? Rumbang laang. Sige, in kayo manganan. Addan na luto amakan iti lamisaan. Abi, Apay, nanang. asino tinangkis sa iti chocolate ngayon dulin ko? Jak mo Sa dino nga minti nang ikargaan nyo aya. Dito'y drawer ti kabinet ko. Awan mo tinalanak, nanang. Kat, asino kumatidad dumamangala? Si kamot lang tada dito'y. May nakibuya iti TV da Samantha ken Jomar. Kaaw-awid da lang itay. Ay, unay kamot tanabi. Saan ka di ngayon bagakkan ka saan mo apaunagan dagiti kaya ayam mo dito'y balay? Agtatakaw mo't gayam dagichay. Jakmat ngamin amo agtatakaw da Jomar ken Samantha, nanang. Itaam mo mon. Sapay nagngin na day dya tsokolate. Di da ka ba ilan na bayadan day jay? Nangunak at makitang tangdan lang tinada. Di mon papaunagan dagi jay dito ya. Nangag mo? Uy, nanang. Apay ngagpungpungtot ka manan, bakit? Masuronak nga rod. Apay ka di. Naksayan ti tsokolate nga indulin ko. Amangan mo't nagkamali ka lang iti bilang. Ay na, inulit-ulit ko binilang. Isong amok numano tinagbati. Amangan mo't inalata nagta, bakit? Saan ka numot nga iso tinangala? Ngamti ko na kanyak. Imay nakibuyan dagiti kay ayam na ditoy. Sigurado nga iso da tinangala. Ay, saan ka kumamot nagpabasol, bakit? Nangro nagat awan mo't pamanagnak mo. Anya nga rod ti kahit masawan ngay Manolo? Agtatakaw ta anak ta?
Saan tayo abastag pabasol latan? Kan saan tayo apabasulen dagiti anak ti karuba tayo? Nanang, at da ka di ipaaramid mo kada kami kan ni Manang Samantha? Awanan anak ko, nakadalos kayo mutan. Apay ka di? Mabalin ka di amapan kami makaayam? Sa di naman. Di tala ang kaaruba. Sige, Yay! ngamti ka na yun nga ibilin ko kada kayo No makiayayam kayo, makiayayam kayo laeng. Saan nyo anay nayunan iti kalukwan? Anyamatan ni Nanang, ulit-ulitan na. Palpalagipan kayo laeng. Tapno saan nyo amalipatan, anak ko. Awan ti pagdanagam, Nanang. Agsingsingpet kami kan ni Manang Samantha. Di mi kayat nga agbalin asakit ti ulo kada kayo. Maragsakan ak unay no kasta, anak ko. Diyan kun kaya ti agay ayam dito kalsada, Samantha. Jomar, nagpudot. Katsikaan na gawit ka na, Abi. Ay, anya nga tanumapan tayo manin agbuya iti TV iti balay. Awanda na ng kantatang. Si Kalatan, Abi. Dito'y kami pa'y ka ni Jomar. No saan kayo sumurot? Kaya't asawan day ta, akagurgurad akon. Anya? Saan matakas ta, Abi? Apay nga rod adiyo kaya't ti sumurot iti balay. Kababain mat ngamin, no kanayon nga da kami ije balayo. Ay na, kas kunak itay, adda na panandana ng kantatang ko. Iso nga awan da iji balay mi. Amangan numakapungtot da. Numaamuan da anapan kami nakibuya iti TV yo. Saan matakas dyan ni Nanang? Intayo kit din. Buyain tayo manan ti paborito yu apabuya. Urayan dak dito'y salas Sige, Manang Abi. Papanam, Abi. Adala aramidok. Agsubli ka adago sa. Wen, mapanak laang iji silad da nanang kantatang ko. Sige. Saan kayo nga umay jay Dito'y kayo laang. Anya nga mintaramidam, aya. Basta, dito'y kayo laang salas. Agbuya kayo iti TV, aginggat kay kayat yo. Sandak apakibyangan, ha? Nasabat ko da samantakan, Jomar. Dito'y ka di balay tinaggapuan da, Abi. Uwan, Nanang. Anya? Apay ka di. Saan ka di ngayon bagakkan ka di mo papaunagan dagijay dito'y? Agtatakaw dagijay. Ipilit damat namin ti makibuya. Addala na po ka, talagang agsumbat kanyak dagijay. Kuha Nanang. Nakitak ni Samantha nga imunag iti siledyo. Anya? Anya tinaramid na iti silid me? Diyak mo Apay nga ngayon palubos mo nga mo nagiti silid me. Amumat nga dahil bati ka kwarta ijay. Napanak namin imisbo. Idi nagsubliak. Nakitak ni Samantha naggapo dita siledyo. Lakay, bilangan man no kompleto na ito indulin mo kwarta. Kasla, saan mo't anakot ko tayo bakit? Hapay ka di. Naksayan nga min to indulin ko. Ingkabil ko diti pandagtipungan ko. Amang ano kinisayan di anak mo Na, saan magtatakaw ni Abi? Nagiti kaya ayam nakit di ati nagtakaw. Kasano anay baga masaan niyag tatakaw ni Abe? Anyat kayat mo asawan? Amo mati ugalit anak ta. Nalaing nga grason. Anya? No kasta, mas patsyam dagiti anak ti karubang am ti mismo nga anak ta? Saan anasaya tagpapabasol? Nangro nakat, saan mo mat niya mo tipod no? Amang ano si kanto lang ti mapabainan. Ay, saan? Idida mo, tsokolate tinalaga. Ita kwartamat. Sa dino ti papanang? Mapanak di tabalay ti karuba. Inaksingiran nida. Feli! Rumor ka man dita! Ne, si kamot gaya Marilos. Anya ti masapul mo?
Imayak, taumay ko ipakaam mo, tinarami dagiti anak mo. Ha? Anya nga, inaramid da, mare. Agtatakaw dagiti anak mo, Feli. Ne, saan ko mamot akas ta ti ibagam, mare? Kanayon ko abagbagaan kan palpalagipan dagiti anak ko. Imposible nga aramidon dati kasta. Tapno ibagak kan kanya, mare. Idi na minsan, napanda nakibuyay di balay. Naksayan ti tsokolate nga ituldulin ko. Ngam nagululi makaklaan. Ita, nagsubli damanan, kat kwartan, tinalada. Di ka agdanag, mare. Kasaritak to dagiti anak ko. Kat no agpaiso nga dati nakaw da kayo. Siyakton amis mo ti mangisubli. Rumbang lang, mare. Agsubli akin tin bigat. Tala ag ti sukat tinalada. Ano am day tayo stick, nanang? Agpudno kayo man adwa kanyak. Adda ka di tinakaw yo, idinapan kayo nagbuya iti TV, ije balay daan tiyo alus. Ha? Awan mat, nanang? Saan kami mat nga agtatakaw, nanang? Agpudno kayo kanyak. Awan ti inalalami nga urayan niya. Pudno ti bagbagami, nanang. Ala, umay ka. Umasidag ka kanyak samanta. Diyak kayat ti mabaot, nanang. Kanayon kayo apalpalagipan. Ngam apay nga inarami julat ta. Nanang, di yu ko man bautan ni Manang Samantha. Pudno ti bagbagami. Agpudno kayo kadiwan no saan. Pudno ti bagbagami, nanang. Awan pulos tinagtakaw mi. Nakibuyag kami lang. Mabalin ka ding agsarita ta, abi? Anya ti pagsaritaan ta, tatang. Agpudno ka man kanya kanak ko. Sika ka di tinangalay ti chocolate kan kwarta sapsapulin tinam. Ay, sana siya tinangala, tatang. Apay kumatakawak ngay ni nanang. Amok ti ugali manak ko. Apay ngamin aya asyak ti pabasulin nyo. Pudno mo't asaan asyak tinangala. Sigurado ka? Wan, tatang. Talaga asaan asyak tinangala. Masuro na kiti day Feli. Apay ka di manan. Kanunungan na ti dakas nga rami dagiti anak na. Psst! Di mo pigsantag sawa. Katuray ah. Pudno mo dagiti bagbagak. Agtatakaw dagiti anak na. O, kat, adang arot pamanagnak mo. Ta sino kumatidad duma pa basulag. Kat iso dalang mo ti umumay diti balay. No apay mo't ngami nakanayon da nga umay ditoy. Amwen pa'y mo't ano pudno, bakit? Saan ka basta papabasolatan? Nang runag at awan mo't ti pamanagnag mo. Nakababain. Naa. Apay a kanunungam dagiti atat tao. Agpudno ka man kanyak manolo. Ah. Adda ka di relasyon nyo iti day Feli. Di ka kadyagbain iti daytang ipagpagam. Apay nga ron nakas ta ti bagbagam. Isakit mo ida. Gaputa saan ama iparbang agpabasol kalatan. Nang runag at awan mo't nga rod pamanagnag mo, bakit? Kasanulangan, no ni abi gayam tinangala. O, di siya ka tinakababain. Lakay, Apay ka de. nabiro ka kung ti tsokolate kan kwarta mapukpukaw. Sa dinong ay tinangalam ka kita. Dahito kwarta, inalaki ti pandagtipungan ni Abi. Dahito mo tsokolate, inalaki di sirok ti kama na. Kurang dagitoy. Kat, atapag nga mga no intugot ni Abi di pagadalan da. Ay, oo na yan dahil yung anak ta. Naglay nga grason. Uwan nga rod. Ay, dagiti man lanak ni Feli ti pinapabasol kon. Di mo't gayam anak ta tinangala. Iso abagbagaan taman di anak ta. Kita amo na pa yan tagulbod. Ay, uwan nga rod ah. Nagtalo kaklaunay kan kuana. Anyangay nga rod. Nalpasan. Pinas ka na ita. Kasaritam ton di anak ta. Inton sumangpat. Naimbag ta simangpet ka na, Abi. Apay nga tigam yung nga stick, nanang. Yag mo man tabag mo. Apay kuma. Di mon saludsudan no apay. Basta yag mo tabag mo. No di mo kaya tabautan ka. Ano nyo nga mintibag ko? Pakibiyangan nyo la amin. Di nakman sungbatan ni Tikasta.
No di mo kayat nga itad, ipakitam kanyak no anya tilinaon tibag mo. Apay ko mga ipakita kada kayo ngay. Kat kukwak mat daytoy. Agpudno ka man kanya kabe. Sikatin ang kisa iti tsokolate kan kwarta nga iduldulin ko anya. Imbagak matin kada kayo asaan asyak tinangala, nanang. Kat nangalaam nga rod, kadag ito'y tsokolate kan kwarta nga inalak iti silid mo. Kanapay adi mo kaya takita agtilinaon tibag mo. Aday lamlambang mo. Kwa, nanang. Ne, apay ngagsangit ka nga. Siyak tinangkisay, nanang. Anya, mangibabain ka. Saan kami mo ta nagkurangan ng bagbagakan ka? Namabayakas na tinaramid mo. Nanang. Dinadaal mo ti panagtalagkukan ka. Pasensya kayon iti inaramid ko, nanang. Sige, ikarim kanya kadimon ulitan tinaramid mo. Tano ulitom tupay. Talaga ama karaman kan kanya. Wala nang ikarik. Sana na maulit. Sana, nanang. Naimbagngal daw mo, Mari Feli. Si kamot gaya, Mare. Umunog ka pa'y Ay, sanan. Adala na patag nga ibagakan ka. Pasensya kan no pinabasol ko dagiti anak mo nagtakaw. Jaklaim pagarup. Jay gayam anak ko tinangkis sa iti iduldulin ko at tsokolate kan kwarta. Okay lang kanyak, Mare. At least, ita, amo muntipod no. Ay, uwan nga rod, Mare. Jaklaim pagarup maaramid ti anak ko ti kasjay. Bagbagam ton, Mare. Amangan mo't no inispoiled mo. Uwan nga rod, Mare. Jak ngamin binabao ta pulos. Ta kakaisonakat nga rod nga anak mi kanila kay. Iso abasol ko, ta inispoiled ko ngamin. Nasaya at matlaang noong tamsag paminsan, Mare. Iti kasta, dinanton ulitan dagiti madi nga inararamid na. Ngam kita amlaang tasan mo asobraan. Kaasi mat ubing. Uwan, Mare. Ay na, pagyaman na tamawatan na. Kabayatan nga ubing pay dagiti anak tayo, intay ipasagapsap kadakwada tina Kristyanuan a kababalin, tapno iti panagdakkel da, tinalintag adalan ti pagnaanda. Papagayam, ditahan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, anay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Charlotte Celo. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Jofer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanday to'y nga istasyon. Agyaman kami tiin kay panang tarabay, naimbag nga oras kada kayo amin. Dalan, kinapudno ken biag. Naimbag nga oras yung amin papagayam, inda ibasa ti Proverbio Kapitulo 14, versikulo 23. Agtrabaho ka, kat makatagad ka iti pagbiag mo. Agtugaw ka ama narasarita, kat pumanglaw ka. Papagayam, intay danggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. An-anwam ngay dagita aluplupot, Mare. Labaak man ta ilakok, Mare. Nakabel da ito'y aginatang ko iti supplier. Ngam labaak, tapno magatangan damot Ay na, parparigatom lang tibagim iti day tangar aramidem. Saan mat, Mare? Agaramat akmat iti washing machine. Saan ak unay amabannog? Uray kasta na nga minan nga ilakong. Ay, saan Mare? Nasaysaya at latano na dalos nga ilakok. Tapno addamot gunggo na dagiti gumatang. Ha? Wen, Mare. No aglako ka, masapul anagagat ka, tapno ado ti gumatang iti lakom. Sabagay matkit di Mare. Apay, si Kangay, Mare. Di mo ka di kaya tapadasan ti aglako? Saanan, Mare? Anya nga iti ilakok no bilang. Alangan mo't akumpitensyaan ka nga aglako kadag iti badbado.
Awan mo't dakas na Kasta talaga mare. Ngam no kayat mo, di sabali mo't ti ilakom. Agyaman nak iti singasing mo, mare. Angam sige, panunutek no anya ti ilako. Ay, na yan aya dagiti tattao. Nay, anya til-ilakam dita, bakit? Kasla ka, balang nga umle kasiksi ka. Api ngamin aya asip-siputan nak, Nardo. Saan met? Umleg ka ngamin. Kat awan met gap-gapo na. Ay nalakay, jak nga rod malapdan ti umlek. Apayaya ngamin? Ni Marie Glenda Kompormila ditan tilaklako na. Ultimo bado, i-for sale nan. Ay na, bakit? Napigsa ti wagwag alako ita. Tuladem kidi ani Marie Glenda nagagat niya agsapol iti kwarta. Nalaing pa nga gremedyo. Anya, ikumpara nakin ni Marie Glenda. Ha, ibagam laang ano. Sabali man ti bagbagam dita. Hala, ingka ipapudutan di makan. Tapno mangrabitan. Umat-ado mo ti gumatgatang kadagiti lako mabadbado makait. Wen nga rod lakay. Kat dakkel unay pagyamanan taday ta iti na marswa. Wan bakit? Iso ti mangi papa ay kadagiti amin na mauawat ha. Dakkel manuno basit abanag. Wen lakay. Kat agan anos tapay. Nasayatan ti panagbiag ta bakit? Gaputa di taglanglangan amangan. Pagyamanan takit di iti na marso takas to iti adda panagbiag ta. Wen matkit di lakay. Jay ko nata nga rod. Apresyaran dagiti bambana nga mauawat tayo. Ken agsalukag taman tapno rumang ay ti panagbiag ta. Kang runan na, buyugan tay ti kararag. Wen lakay. Kat agyaman ak unay. Gaputa adda ka akanayon amang palpalagip kanya kadagita abanag. Agpaparamid gayam da Marie Glenda iti balayda. Kasta ayan, lakay. Wen, bakit? Nagagat da ngamin niya gasawa. Isuan, nalakada lang nga maahala ti kayat da. Sa bagay, nawadwad siguro ti paglaklakwan ni Marie Glenda iti wagwag. Wen, bakit? Dakil gayam ti maganan siya iti panaglako da iti wagwag. Sigurado ka, naglakwan da iti wagwag ti pagpapaaramid da iti balayda? Ay katuwen ata ay sumat nga rod ti trabaho da. Ken agduduma ti lako da. Iso adakkel met ati maganan siya da. Amangan no adda sa bali ngay laklako da. Di tay ammo, amangan met no adda ilalaok da iti lako da. Ha? Anya kumangay ti laok da. Anya ngay ti ammo, no agilaklako da met iti maiparit nga agas. Ha? Imposible ang wagwag laang. Kas jay kadakkel ti paglakwan da. Ay, jak amuken ka bakit? Imbis at tuladom ni kumarim, kastagi din ti pampanunutem. Ay na, kasano atulada katjak nga rod ammo, no anya ti paggap-gapan ti kwartada, anya ngay ti ammo. Malahos ton, bakit? Mangrugi ka manin. Padaksim manin ti padamatao. Agigyang kamailatan dito nagtibalay anak kao. Sa dino ngay ti papanaktatang, pumanawak dito balay, kasjay. Na, sa bali man ang tinagawa tami timbaga. Kat, anya ngay nga rod. Teko nak, apay nga agigyan kalatan dito balayaw. Ika magbiro kiti pagkwarta ma. Anya, ay natatang, di naktupay pagtrabahon nila kay ko. Da kayon tukit din ti mangibaon kanya. Kauray apay. Urayam ka di pay lang nga iso mismo ti mangibagakan ka. Awan ba't ti ubing nga wiram. Iso rumbang lang kumatulong ang magsapol ti asawam. Ne. Apay kasta ti jar mo kahusto mo ti bagbagak. Ay natatang, masadutak ang makitagad ijay kupnaan. Amo yumat, asipod ubi nga. Jak na irwam nga agtrabaho iti nadagsen. Duma idi at awam pa asawam. Ang amno ita, sana na mabalay nga agul-uldag kala ditaoy. Laglagi pa. Ay na, high school dagiti anak yaw.
Pangalaan nyo ay ti pangpadalyaw. Ay na, kabailan ni Nardo day tatang. Iso ti lalaki, iso ti rumbeng agtrabaho. Agam ka sa pula na tulungan ti asawam. Ay basta, didak pilitan amanggad, gaputa dinak obligaan ti asawa. Nakapatakder tan iti balay bakit? Anyang iti planom? No anya ti kunam, agpa-blessing tan lakay. Ay kawa na. Nasaysayat mo lang no, ipabless ta pa nga umuna ti balay, sakbay nga umakar tayo kadag iti ubeng. Uwan nga rod lakay. Kamao dyanan na. Adan bukod tayo balay bakit? Uwan nga rod. Saan da tayo matkit ti apapapanawan da tatang Ngam nasaysaya at matlaang nulumasin tayon. Uwan bakit? Tapno mo tayo ti awan kinada. Husto ka. Ngam di kunak uray adan bukod tayo apagtaengan. Di tayo kumabaybay ang dagiti naganak tayo. Ipaayan tayo lata ida iti masapsapul da. Uwan bakit? Kasapulan na tadag iti naganak ta. Tabo makat kin lumakaydan. Di dan kabalan ti agtrabaho iti nadagsain. Mari Susan, saan ka kadi amasda? Iti anya, mare? Kada Mari Glenda Ha? Nagbiit analpas ti impatakder da abalay da. Una, mare. Gaputa ado mo ti tinangdanan da karpintero. Dakkel ti balay da. Ken ado ti trabahador da. Imposible asaan anabitin ti kwartada. Ado siguro tinaipundar da, mare. Isu nga adda binusbus da. Kasla imposible, Mare. Aglakla ko dalaang mat iti wagwag. Nabaelanda tinagpaitakder iti kasdi kadakkel abalay. Saan na nakaskas daaw day ta, mare? Tay kunada nga rod. No nagagat ti may sa tao, magunod na ti kalkalikaguman na. Sa bagay matkit di Mare. Ala nga rod, mare. Agawid akpay. Ang mga nor-urayan nak dagiti ubing. Saan ka ding imbagakan ka ni Mari Glenda? Nyagsapsapul iti tangdanan da ngagbantay iti wagwagan da? Asino nga iti mangibaga kanya? Ay kat amkaklaeng ano na ibagakan ka ni Mari Glenda. Agkumari kayo mat namin. Saan mat? Ay kat iso Apay aya. Wen tano kayat mo, makisarita ka. Nga oray sa kakumantelaan na amay sa. Iso pa iti matgadam. Siya, pagbantayam iti wagwagan. O kat, awan mo takas na. Ay na amumat nga awan aanusak kadagita aklas iti trabaho. Awan mat aramidem, bakit? Agigyan ka laing mat diti unag ti balay. Sidsidiran na kadiitan. Saan mat? Ibagbagak laeng. No isidir mo kanyak dayta. Agawid aklaengan ijay ayan datatang. Tapno awan ti maibagam. Ay, sana kasta bakit? Ala, bayamon. Kasla awanan timbagak. Kompletong dagiti naalat ang agbantay iti inalat a pwesto lakay. Uwan nga rod bakit? Awanan ti parikot. Mabalintan ti mangrugi. Barang maanusan dagiti trabahador ta ti agtrabaho iti pwesto ta. Maanusan da bakit? No laki data ipaita ti karbangan dakas trabahador. Tapno di damot sumadot Ken tapno awan ti rumso aparikaw. Sa bagay matkit di lakay. Agbalinta na sayat kadakwada bakit? Tapno na sayat mat akan hawin ti taray ti negosyo ta. Ay, uwan lakay. Kain kang ronan di tay liplipatan nga agyaman. Ken agdawat iti panaramay ti namarswa. Marlene, anak ka. Napanan ti asawam. Napan ijay talon, tatang. Kastaya. Wan, tatang. Kapay ngagsinay ka. Masiksikuran nga rod iti adda pa nagbiag mi. Tapay. Kasano? Kastoy latan. Awan pa'y matlulong awan. Adaken ka dayta anak ko. Kapanunutom ngamin apay akasta. Anya? Tulungam ngamin ti asawam ngagtrabaho. Tapno saan nga isulag tagsapsapaul. Kita man naglinda kang binsaw. Nadur as ti biyag da gapotag tintinulong da. Una,
Naduruas nga agpaiso ti panagbiagda. Gaputaad da paggapgapuan ti kwartada. Easy money. Isi manay. Amuklatan asaan laeng awagwag ti ilaklako da, tatang. Masigurado kung adda ilalaok da maiparit nga agas kadagiti idil-deliver da. Ay, anak ko. Agtanang ka man iti panagsasaom. Saan anasayatay tangay bagbagam. Ang mga nuday tati pakaisag makam. Anya? Saan analakat ni mang sarsarita iti pada a tao, anak ko. Ang mga no si kanto ti agrigat, no adaman parikot nga itdenday tangar aramidem. Lakay, kaya't ko kumamit ti maaddaan iti kabukbukudan alugan. Anya, Una, tapno addamot maibagaan na ipundar ta. awan mo't kididakas na, bakit? Ngam, saan tamot nga rod akabailan ti gumatang iti lugan, tawan mo't namnamaen tangay gatang. Uwan nga rod, lakay. Ay ka, tagananos tapay, bakit? Barang adan tululong awan ti panagbiag ta. Di ka kadiag sinsin na ay dita. Manun atawan ti naglabas. Awan nagbaliwan ti panagbiag ta. Anya ngay nga rod, kat isumat ti adda panagbiag ta. Amumat asaan agsarsarding agsapsapol. Awan mo't lat ta. Ay, uwan nga rod. Ay, unay matan ti kastoy. No kuman nalaka atuladeng ti dadduma. Akon di negosyo da. Ngam sa bali mat gayam ti ilaklako da. Mabalin ang maala amin akayat ta. Ay na, bakit? Saan anasaya at dayta? Di mo man sarsaritaan ti padam a tao kung agpait. Nang runa, tawan mo ti pamanagnag mo. Parinardo, Apay ka di, Marisusan. ada ko malaang kahit kung ibaga pare. Anya ngay day jay, Mare. Di ka kumagungungot Ha? Ni, apay ko mga gungeta ngay. May papan ka dito, anya. Maipapanday ito kini Mari Marlin, pare. Ha? Ibagak laang da ito'y kas panangin sakit ko kankwana. Amangan ngamin no, maisagmak ijer aramidan na. Ha? Kanayon na ngamin ni is-istoryaan ni Mari Glenda. Kanayon na nga ibagang agilaklako da iti maiparit nga agas. Amangan no mangagda Mari Glenda. Kat iso pa yan ti puon ti di da pagkikin na awatan. Ay. Wen nga rod, Mare. Kanayon ko matabagbagaan. Ngam dinakmat nga rod ipangpangag. Ay, jakman amo kini Mari Marlin, pare. Tila ang mang sarsarita iti pada na atao ti amuna. Wen nga rod, Mare. Ay na. Mababainak pa yan kadagiti daduma at tao. Sana balin, pare. Bagbaga amlatan ti asawam. Barang agbalbaliw pa'y. Sapay ko mata di mo tagidak senti baga kanak ka. Anya ayaman ng tibagayo, tatang. Adda ka di banag akayat mo agun uday. Ay na, ado, tatang. Ngam awan mo, tagpatingga aklaang iti arapaap. Day tatipod no. Amo manakaw. Saan adakas jagar apaap? Ang rumba nga buyugam iti kararag. Kain kinagagay. Tapno magunod mo dayta atar tarigagayam. Wey nanakaw. Taorean niya pa iti panang tarigagay mo iti may sa abanag. No di mo maaramid ti pagrebo nga mayawan Di mo magunod dayta. Tatang. Ken may sana nasaya at ngayon kasarsaritain ti padam a tao. Imbis nga ibusem ti panawen mo amang sarsarita iti padam a tao. Usarem kit day amang paduras iti panagbiag mau. Naimbag amalam mo, Mare. Kastamot kan ka, Mare. Imayak, takayat ka sa rungkaran. Agyaman ak, Mare. Mare, imayak ta, kayat ka kumaaka sa itinalapat. Ha? Sapay ko mata di nakagura.
Ngam, kayat ko la ang alawlawagan ti amin. Mare. Uray jak agsasao. Amuklatan asar-saritaan nak. Ngam di ka tinubtub ngar. Gaputa, amok, asaan apod no, dagiti ibagbagam maipapan kada kami. Ha? Mare, sapay kumaa, tasarda nga mo day tanga aramid mo. Saan anasaya at timang sarsarita iti pada a tao? Agtrabaho kakit di, tapno magunod mo dagiti tartari gagayam. Imbes nga ibusam ti panawan mo, amang sarsarita ka dagiti padam a tao. Mare. Ibagbagak laang da ito'y mare, tapno adda pagpanunutam. Mare. Pakawanan na ko nga. Ikarik. Ija kun ulitan teraramida. Amom lakay. Nalawlawagan ti panunot ko. Marlene, Nagtungtong kami kini Mare Glenda. Kat pudno launay dagiti imbagbagana. Kastamat dagiti imbagbagayo kini tatang. oh, agyaman nak. Tanaka amiris kamatlaangan, bakit? Wan lakay. Talaga adakkel ti bidot ko. Ngam manipod ita. Ikagumaak tagbaliyo. Kat jakon aramidan dagiti saan anasaya at nga aramid ko. Agyaman nak nagbalbaliw kan, bakit? Ket, agkid daw talat tayo titulong kinapo Diyos. Tapno iso akan hayon ti mang silaw, ken manglawlawag iti panunutan. Liklikan tay ti agaramid iti saan anasayaan, imbes nga agdadaol tay iti panawan a manarsarita, agaramid tay kit di tinasayaat para iti pagimbagan. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay a pakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Ernalyn Ansyong Liwan. Iti direksyon, Virgie Paclay. Computer recording technician ken musika ni Dante Martinez. Sound effects, Isagani Buliser. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Ganda ito'y ng istasyon. Agyaman kami iti inkay panang tarabay na inbag nga oras kada kayo ang Dalan. Kinapudno ken biag. Nainbag nga oras si amin papagayam, inda ibasa ti Proverbio, Kapitulo 23, versikulo 17. Anak ko, tantandaanam ti saok, kat pagulidanam ti panagbiag ko. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Anak ko, ano sampay ti mapan ije pagadalan nga awan dakkel abalon mo. Awan mo't ngamin tinaglakwak iti erek. Tatang, Agan anos ka anak ko. Tanudumtang ti aldaw a makaturpos ka. Si kanto matlaang ti manggunod kan agnamay. tatang, siyak lang tagdap-dap pala iti asin kada kami nga gagayam. Awan pa'y tinapuutak nga inawis ko ida ije dagus ko amangan, wano agkapila ko ma. Gaputadyak nga rod kabaalahan, ti mangipay itinawadwad abalon mo, anak ko. Amo mati kasasaad ti biyag. Makitkitam no kasano ti rigat ta. Uwanan tatang. Di ka kadiag paspasugnod, anak ko. Dumteng tumatlaang ti aldaw, amaawatam ti amen. Alang ron tatang, mapaanakon. Amangan no jak masangbot ti pagluganak ng agpasyudad. Nagadayo manin tinakaiturungan dagiti matampol. Adala ngamin pampanunutag dyan. Anya nga minday ta. Jak mo, no kasano ti panang ipaghak. Ibagam kadilatan. Kasla ka matan, babae nga emosyonal launay. Di na kami maawatan. Kaputasan asik at yada iti sitwasyon ko. Ala, wanan. Basta, nasakit unay tinakam ko. Jak mo nun niya ti panunutag.
Jak amo. Nurumbang nga tada ito yung mapaspasamak. Apay ka di manen. Amo mat dyan. Kada tayo nga gagayam. Siyak lang ti mauawanan. Siyak lang ti awan kumakukwarta na. Iso adi kay maawis nga urag kapila ko ma. Ay, day tamot lagayam ti pagparpari ko tam. Di mo ngamin panunutin day ta. Makita mo, ti ada pa nagbiagyo iti amam. Iso adi mo, birogan ti awan. Uy na dyan. Agam jak mo. Jak mo, numanusak pa ti kastoy a klase ti panagbiag. Agam anak. Tas sinarong karan nak dito dagos ko, kasinsin. Awan anyaman na kasinsin. Kailo ka nga minan. Iso nga imaya. Agam anak manan ha. Aywan gayam kasinsin. Adain pa it ni Uncle Lino anak natang. Isopay ka no ang abastom dito'y dagos mo. Anya? Oh, apay? Ada pa rikot? Akwa. Awan, kasinsin. Apay nga rin akas na tijar mo. Awan. Ay na si kamot kasinsin. Ibagam ka dilatan. Awan nga rod. Ayun gayam. Ada ka din tad ni tata nga kwartak? Ay, awan mat, kasinsin. Kasta ka di. Wan, kaslawan mat ngamin kwarta ni Uncle Lino. Imutang ngamin iti asukar ken asin iti tersena iti kalman. Idi intulod na dagiti na nga iyag ko kano dito ayan mo. Kastaya, kasinsin. Sana baling nga rodan Ala, di ka maup-upay. Agan anos ka. Makita mo ti kasasaad tayo iti biyag. Uwan kasinsin. Alang nga rod kasinsin. Mapanak mo tan iti dagos ko. Iawit kun sa langin namin nga arwatak dyan. Anya? Taapay. Diya kun agadal pa'y. Agpanunod ka kadi anay imbag. Apay kadi akas na ti pampanunutem. Gapot amarik na kadin akong kabalan a pagadalan ti amak. Kasi ti kanayon mi nga ibagakin ka, Paul. Ano usam na niya tagda? Sana pagayatan ni tatang mo ti kasya ka sa sadyo iti biyag. Iso nga rod apagad adalin da ka. Tapno makalungaw ka matitirigat. Diyan. Amirisi man na imbag ti bagbagak. Sakpay agsardeng ka nga gadal. Gumatangak man ti buryas mo, Mang Lino. Ay katun Victoria. Nairanra na. Adda dua alakaw. Ay, apag iso nga rod Gatangak nga rodon, jay dua. Ay na, agyaman nak. At damot lang ti aramatan ti anak ko nga agadal. Ay, katuan Mang Lino. Tanay, dandani jakon maipaay ti masapsapol na. Ala, ano samlatan apagadalan? Tano makalpas, da kayon tumatlaang ti agnumar. Kang runaan na, ni mutlaang Paul mismo ti mangnanam iti buong ti panagananos na. Husto ka. Kasla ko na nga agsardang nga agadal. Anya, nay, apay kanungay. Ay, jakman amaw. Ngam kinunakon ko na. Agan anos pa'y laang. Ay, wun kundi ka mamingga amang bagbagakan kwa na. Paul, Jan, kaya tiyo ka diti sumurot kada kami inton umay Sabado? Papanantayo ka di. Mapantayo ag picnic. Sa dino, Jenny? Pagsasaritaan tayon to, no adu ti ag-confirm amapan. Ay katuan mayat niya agpaiso day ta. Agaliwak say tayo man matsag paminsan. Ay, uwan Oh, apay adi ka matimtimak di Paul? Jakpay lang amin may pasigurado. Na makasarutak ka na kayo. Amo yung matan siguro ti makagapo. Sa bagay mo't kit di. Awan mo't kit iti parikot iti day ta. Saan tayo mat nagap apora? Maawatan mi mat ti sitwasyon mo. Agyaman na ka. Ay, no ko mangamin. Tanasaliwan-wan mo ti panagbiag ko akas kada kayo. At day ta kamanin ako na akon. Di ka kadiagsaw iti kasta. Wan nga rod, Paul. Kat no bilang awan aramatam akwarta,
Mabalinda kamot nga ilakam. Agyaman ako unay kada kayo, Jenny. Jan. Awan mo tinje do aburias, tatang. Ginatang ni Antim a Victoria. Kastagayam. Wen anak ko. Tatang, ada ka di pa'y nabati ang naglakwan niyo? Apay ka day. Dumawat ako may tikortak. Ay awan parikot iti dayta. Talagang ikan ka. Agyaman tatang. Ngam niya. Jayla ang eksakto ti itid ko kan ka. Ha? Una anak ko. An-anwam kumangay ti sobra. Ada ko mga minpapanan mi tatang. Kaya't ko kumamot ti agalawaksay. Bay ampay dayta anak ko. No saan nga importante uray di kan sumurot. Auntie Victoria, Oh, si kamot gayam, Paul. Apay ka de. naitadyo ka di amin ng tibayad ti Burias ni tatang? Ay, nay, one month. Apay aya. Kwa, awan auntie. Damdamaga klaeng. Nalipatak namin ang dinamag ka ni tatang. Iso dinamag kayo. Pasensya kayo, auntie. Nahuwan. Di ka matanagan. Awan anyaman na, Paul. Alang arod, mapana ko, auntie. Talagang imimutan nak ti amak, Jenny. Jan, Ha? Apay ka di manan. di nakarod ikan iti kwartak. Adamot naglakwan iti Burias. Hanggang tip-tipid din naman ti itid na kanyak. Maawatam ko mati amam Paul. Di na siguro kaya't ama ibus adagos ti kwarta. Tapno adan to aramatin nyo, inton sumaruno nga aldaw. Uy na, hanggang nalabas mo't una yung tikas jay. Ala, husto daytan. Di ka manin agsaw iti kontray ti amam. Di mo nga minamo no niya ti marikrik na ti amam. Wen nga rod Paul. Ay, di ka nagsan ay. Agrag sa kakit di. Agdan natakit din, Jenny. Ha? Wen, uray di tan agadal. Sigurado ka kadi iti dayta, Paul? Wen, agayan ayat tamat. Sige. Mayatak iti dayta ngayong bagam. Basta di nakpampanawan. Di ka agdanag. Pulos adi ka panawan. Gapo tayo ayaten ka unay-unay. Uncle, apay nagluluwa kayo. Ay, kailiw ko ngamin ti anak ko, balasang ko. Talaga kadi asaanan ang nagaw awid, Uncle? Ay, saan nga raw? Pudnon samot ginadamag ko akadandan na ng Genovia na igidagos na. Unay matan ti anak ko. Apay adi naman laing bagbagakan yak. Apay anang ikabalay adagos iti babae. Kat agad adal pay laang. Gapo ka no, talimitado ti amin nga aramatan na igipagadalan. Dayta, ti di na maawataan, balasang ko. Kaya't na, maipada ka dagiti kaadalan na, nga adda mabalin na. Ang kita man, kanayon dang agbulakbol. Sa nabali, Uncle, ibagak to kini kasing Paul. Ibagak nga umay na kayo sa rungkaran. Iwan man nga raw balasang ko, kat agyaman ak unay. Imayak kasinsin, kaputad na napatag nga ibagakan ka. Anya dita? Nagapuak iji balayo. Kat amom ka di? Anya? Agluluan ni Uncle Lino. Gaputa kailiw na kakanon. Kan pampanunutan na tinaramid mo. Apay nga ingkabalay mo ni Jenny. Kat saan mo pa'y analpas ti panagadal mo. Kasalumot ngamin. Agkurang matyar aramatak nga itid ni tatang. Ay nakasinsin, inan-anusam kumalatan. Gaputad adang agrigat ka. Gaputad di mo inlagpas ti panagadal mo. Kasano ang makabiro ka itinatalgad apang gadam no awan nalpas mo. O nang rona ita. Uray na babalaang aposisyon. Kat damaganda no anya tinalpas mo. Makamuditan ka, Sinsin. Anya ngay nga rod.
Adda ditan. Marigatan tamatan, Jenny. Nakapsot mo ti pakitagdaggadak. Kasano da ito yan? Jack nga rod amo noon niya tirumbang na aramidon tapol. Mabutengak mat nga parang iji balay. Ama noon niya ti aramidon dagiti dadakkel ko kanya. Agawid ak pa lang ijayan ni tatang. Agkidawak iti tulong. Ha? Saan nga ta nakababain, Paul? Apay kumaan nakababain. Kat amak mat da jay. Wen ngam data ti nagdisnudo nga agsardeng na agadal. Kan agdan na. Nagin-enjoy ta. Ngam itat agrigatan. Agsubli ka kan kuana? Ah, Amon, Paul. Nakaamiris akon. Saan gaya marumbang ti naramid ta? Inan-anusan tapay ko matinagadal. Sakbay anagdan nata. nalpasan ti amin, Jenny. Ura niya ti aramidin ta. Sana na may subli pa tinapalabas. Ala, di ka nagsinay. Kabalan ta daytoy. Tatang, Paul, anak ko. wan tatang. Ala, umunag ka, anak ko. Agyaman ako na tatang. Agyaman anak ko. Sinarungkaran nakmatlaangan. Pakawanan da ko, ma. Gapot ajak dim nga iti pamagbagayo. Paul, Marik na akong tibunga ti aramid ko. Nagpailuyo sa kitiriknak. Gapot ay ti panagriknak at imimutan dak. di nak ngamin maawatan, anak ko. Saan ka de? Akanayon ko nga istoryaan kan ka. Nga di ka bamban warak. Ipapaay day di tatang me, ti amin kada kami. Wan tatang. Kaday ta, ti di mo naawatan, anak ko. Kontrolado ti amin. Gaputadyak kayat. Ama ipada ka itinagbanagak. Kat gaputaglaplapusan, anak. Inararamid ko ti kayat ko. Papanak amin akayat ko. Ken nakibarbar kadaak. Aging gaadya ko nintuloy ti panagadal ko. Kat awan nalpas ko. Anak ko, iso akas to'y itahati ka sa saad ko. Gaputadyak dimnag, kadagiti pamagbagaday di amhag. Kastagayam tatang. No kumata na amiris ko at agos na kita. Sanak siguro nang banag akastoy. Saan pa'y anala daw ti amehin, anak ko? At dapay gundaway mo, tapno ilintag mo ti amehin. Jenny, pudno launa dagiti bagbaga ni tatang ko. Kat nakaamirisak. Ha? Oray nagdanatan ka sa gasawa. Ituloy talata ti agadan. Agpaiso, Paul? Wan, kasi tinako na ni tatang. Data mismo ti agnumar, no ikarigatan ta ti agadal. Agyaman aklukas ta, Paul. Ikarigatan ta ti agadal, Jenny. Tapara ka data daytoy. Ken para itibuklan ta a pamilya.